Sahaya rapat dia Syamlem bersih din teman kepor kelamir sedang mengkaji gerakan kalau kebahut pasubah kabar kemudian kanu kajing ya mestinya ayah di subah kemudian Syam tiga di subah yang nyetir ni Pak sini di Kamay kaya nga kawan jak kule ba mentoy reka tiba ay belah baring kakali tiktok kakali kabasting ngate pendan renga ba ay kamay kaya nga jak kule ba mentoy reka tiba ay belah Isin, tasa sirau dah, tasa isin mah, geroi lang mah, isya lang mah, gerak tila berkata, gerak mah, hek nakitin sangka mungat sangkatin, dateli de ari kano gajing nakit ungkit mati nyisa kakinya, kam tam isya boy kano gajing kebun, siada kalina. Sibun bisegno suara bar kulay sibun ta mentangin yun